Nirmalakan yam kana dial the content barwani lingwasme ka nur online TV channel. Anda mandu ni shan kwasnyak malaya nung rwani gwasme ke jan gwasme bana rwacha ke kwi breaking news ni tin ko ni lat karodian. Ken yam bana rwacha ke kwi jaba jaba chala do taken ke tajir ke ne kien tin ko ni la kwak ngai kono no jaba ni la kanok la kan ka kok la oktin kontin la okien ki oktin koni ken go kwal wintin ko kien chala do chikanono en go bika wore wi ke juba lo de kan okien de kan ko kan winimi ka jowrana chalat wa mi shiga shobo gwas danen de ogde ka kwaktin kan murleni no la jel kan ko kien ngwan so men ci to genene no gwada dan non kan oktin ko de kan ko ka juba chwa chu yan mach ka magir ngweni jane bor chala don go tekere kormi di long na pan a kormi di dino kan do badanen dong chitwok tene ya mu ka bot kitene ti shamocha kitene ti tetnya no kana ko laten re ya ler kana mane dino chala janu kordana chitwok korok na me dera mandana ngai kone ke kimor lenen go ken dung dien ne shang la tuogo ko gorkan hok gorkan gat na gorkan match agenda la kanalet man kula tuogo long ka morleni no en kokten kone wo ken ka kwak wa kokten kone la ken ka wiya kwal ngai kone me shang ngai chikanok to ngwan long to la ok jana bori ken kanang ka ko tira dio je kon mission mo chan jeling ci waktu ngwana long shi kan ka kwal ka kanit kon la jang don ajende to ko wa ken wa ka peje tem wa cha ka pe yok to ngwan long aloktin kontin kan kan ka kwak ka jodana chalat kije ngai kon murleni reg mi di re wecha ka so sudan palka ka wo bi ke di jeb kan galat ke tet kir mi yadi ko ken ke instrumental ke tool te kwala use kir mi yadi ko bi ken wari bi ken ka nek shere ngai kon so tele ne ki dormi de palo lana la ka mega nanga gana ni ram nak nang gatran ramen gadran na mende kon ngaje no mi jega long shi ram gwara mo okay ram de garan de janang an nate content chet ke jabe ka nate goro de ke yikte ke tin jer kon let ken ga bat kirmi yadit chemi shet kana mo cheje gorno daraje ling no chana jo me jordan chana nyoko mili kono gwas me breaking news ka goro liang chala do ne re wich ka shaina wa chicken virus dodien wa kana me dangerous disease ki dangerous virus ami mo nyono chike dodien meleni corona shikene nyoka mi chakene so right now chalado so far tenede shop ke kudang baro sheke kepen joye mo ka shaina joye mo shwale chikungunya okay chikungunya virus machine de shop ke kinadang baro cheke kepen tama je report dana cha no ngona mone wa en joyal ke me chikungunya virus machine de kinadang baro cheke kef re wike shaina ka do dana chalat ke je wajen la tuka ka korun ka okay alo darte na karon jiram miche jikafalo chejide mal nek immediately bade jona ga yok sometime ko gwada dan en chi nin chi ga wake so de kono kula lardi na me beje lonko de Chinese de kan jot tibana nak de kan kacha gwaze dan chana michal ke coronavirus chana nen chi win mon che rio ko long ka chene to ngwan shakane ke special ne de content dine run ken wan run ken shere kami they are getting rid of natin kon diniken tenterun ken teken yal no mo mi jek tenatin wan che ketuk ko kora jene sha chubnen no chaje on ko de ja control na kuma ne dial ke win mon che konen wo che godial che ke all the continent ke wi dial konen te wi mon che ke chup ko ba bijoy shal kamo coronavirus bana ba kenek no antama njoy ci nyoko lu njoke
eno wa jemi jeg me kemne di alba nyok mo gora no dero de jako dero de tid wa gorjen o de na ren mo ke masne nyok ke jo dan en chalat gwasme ko gorjen on wode kontin kontelat karodian eno de kon ke kula linga gwa ko ngai kon to no ne di ne di shirgre ti chicken to go chicken ke bi yalle ka chirma ngai kon gor kon ban me banaje banje ngai kel no ko ngai kone Chinese miteg mi chikana discover lab na nagan win mon do dien so chikana dier keneten kontin nakan keneten kontin yer kan ka ko ngai kan no ken mi chikan je chikana shak la kana moj boka well no gor de ne dial de ken teke ngach ka gang no so gor jano de quantity de kon ke linkel mena dien gwas men gore de nyokami de nywaga yekel ngai konen go nene doran gora gang by the way gora gang medit ka konit kon shal ken ware gang en gor kon gwase me o den ran gang a jithie kadan ngai kon dial ka tet murle bar kene dialati kanas to mogoro de koran gang ka ko mi koran bu gang ka bi ka kon tuk kel shen ngai kon ni siang la rig la kana tuo no do ben gor konde ran ganga jejene antame ci kondi ala ngaje no ci jang no kene do dial ti ci grodian rol kwikel alo kene tela let kel sheng ne la ka wiya kul ke daw yaw ke la ka wiya kal ka pin bu ko dot ken do retien kono mat karodian de kono shula do nene ala ber matken ka jang murle matken ka jang tet matken ka jang kan jitie ka dan diala team akaneten kontin kwala kok ko biken yin ka kon ken ke jimiet by the way la gor ken kon karwade jen mu kula te ka tan werinta mu gor kan de karen jaga shit ken de shit ka to ba ka mo ka yobu ka nuar biken ka kula benak. But then that ideology go be received ni yo ko bidam mor biyo na ki be community biyo nak do mu de na ja kapchong dara gwa ka tia ka lungo no de kon control o mat korodan te kon kane TCID ni kene de content chi kon betray kon shwalen were telan were ba na panken ba ne titi la ran mi jeg la chebe cha lang yo community please na me cha gwa ka ji please na me pele please no community do please chung na kelka community be look shanga dana chaja ku humiliated chaja wala de jek anetin konten kula nok baraw lelen wo lunya jokan wari babana apologize again ime chala de gula dwer kame dan me lankaje lokaje chenok ko gwejan wo cha gwali te jek no telme jeng me dong de jele men jegwa dan te la lershi tika safe even bidor be ban pinga kwimet pig do show gwan mo gwa gwejan wo shi kwak chegek so you don't care about your community namo ajare kela dan en shush kon ware rame chiti jek shekalat gwen mi she ngaje no che nyinga dia che ko yar che ko la de jek no ba ku lunjok ke jok nori forgive me nori I am apologizing baroy mi shena ba jalat ko nori gor kon char gor kon de kon te kenget duptin kon de kon nyam geje cha kon de bena pelke ram ci di jeg lat gwa dan he nyen ko jeg che ko lat ba ko lokan tongami ba bulun joke jok no nuare paleka ko che me dan e gore che wujek ke cha kana jek ko na ram lun jokan nuare tambia din ngaje no ram mo rami ken mandan en gore kana jek ko lun joke jok no nuare support me jene war de gore jene o nuare bi ka yar ba nuare na ka tedo ba nuare pal lat ke jek wal jiram ku dunda enjoy ke tek nuare chamne riem nuare jogi wonang nuare be ka onak na madera ma gwa ka kon nuare ano sambore mi kon la de jek bana je benok ke jok ko ba kon ko yo no bana yulare je ke mi cha kwak che ka no ngone ram mi na betray amena gwa ne nyam la ngore ba we na we ke betray ana jentade gwan jengne ngo be jeka baga pel beje long
Ramichim jeglar tem ga belar no cha duer chan bulu jok ngat jenu anytime mi cha take opportunity mi chanen sia bi pala jala tigne la na jogo mi shi opportunity shenen should let go within gurije. These are the wrong people. Kane di jeng na kana long ne de kona yara community nuare they educate neja ka do bdan da te ga mat keje na doran tela development na doran jen wuja dana jeng jen tele chare lul gorka magwa tela hospital megwa doran ba kule ladidi ka shol korudan no ko kon wata na karodien te nong mat lia korudan siang you know der wo ka social media lia korudan wo tela bom shit ka kon tel ne de per ka kon aw kam ka jano yo mi kon bu kon bi nyur kel baran bu lok bu koran be nyer so adwa bedien bana doran bane kulat ka jam so jiti ga dan let kan kon jek de kan kon ka we cannot see that so dung me de kon charalong ano gwane sheng don wer gwadana dabjitin gwadana bitin mun were mante gur kan mo tegtin so dara gwa long de kon chonkel lan wer cha kon de nyona kan rog dialati te kamna kontine so jo me gor jeno de jogo non wer cha te kamal lia ngo kam dan kon were kore ketel ti jeg dial konte la kon jega ketel na chunkel anay biata kamal ban je kalero dien bye bye.